Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. UMLE ke jirang konstituensi ba sostene sotun haka pratrik uyayong arajar posan ulayo ban pli patba e ko office trikam bathema jong ka himanong klaw ya kablatip kum ka patar khama branch kabade ko we ni kista trikam jong ka himanong klaw ya kani ko office trikam bathemai late ya ka shnong patar khama marsenda bar ko office kabarim balate ya ka haka jinun kabalakot shika pralak tingka ya kabla penyo daw MLA ke jirang ba sostene sotun limba ke Chief Minister Special Development Fund jo usnam arajar pholai arajar phosau habakaran hagan ke singi ba sotun ulai khublei kirpang yu Chief Minister jonga jelau Konrad ke sangma ubla penyo yagan ke scheme nagabenta ke hima nongklaw batru yake jingarap ki bola penyo yake jirang constituency uba sotun ulai khublei kitbok kiryang bat kirku kerdo ru yake hima nongklaw bakanang kiu iran habarok kilyang kamtam hakan gasnam bakahima nongklaw karaki ke jingdap sanspasnam kiwipat kiblaidan bentalang hakan gasngi kin thop us em kahima nongklaw pa em PMCM le us em kahima jirang upa em H walang kimentri kahima nongklaw kinoilam shnong kapatar khama bat nagi shnong bamarjan nono kiwe kiplasha khot ngobha bat la yo ru benher ya kalama jong kahima nongklaw kum kadak jong jing biteng ye jing rakhi ye jing dap sans pas nam kahima Dapat power ke jing sokmen di songo you play no bono kau nalta ke jingger ku ya ka office dak himanong kau kene ka office building ke bat mai ke bagi dan show kan kapi ribbon dapat power ke jing songo ya honorable chief minister ya ke jing spoon ke jongi. Thank you so much our honorable chief minister Sir Konrad K. Sangma for the chief minister special fund which you have allotted to the office of Himanong Klaw there in Patakma, the office branch. Thank you so much. I'm really grateful to you, sir. Because of you, Jirang constituency has transformed to a new light constituency, and we have seen many developments all around. We have seen the civil subdivision, the college, and the stadium which you'll be coming for the foundation stone, and the all-round development. Thank you so much, our Honorable Chief Minister. Dengan sokmen hagene kapor, ringkat magima ipayim, nang documentary kibedon lang hagene kapor, nang kamata menginyo play hagene ka office trikam, ngi penpau kijing so yo play no bodong tau, to play shibuan mat ya ke jingket bok ke wiang ya kihima nongklaw, wat kamtam hagene office kabanlong regimentoy na kamata kikun kihajar jong kahima nongklaw. Mati urong swa hangilabu kunti bulan Kimau bersilba kimau benar hangi kidansan Kari tidustur kaku kasen takkan kakanan Kundu hajar kahimagun Saperto syerta Aku himanong kau Aku puram bakrau Aku himanong kau Karam jong pakapam Wala nong syunba Bunya pagi Nyomnya pagi kamu Tanam berburung Kabapadeng Napakim raklong Ngaso sorong ban penpau hagene kapor ya ke jinya dan ti jong himanong klaw. Sanspa peligis nem modul bapi ikun ke hajar jong himanong klaw. Hamodul bapi ya kesnem ke bastat kesnem ke beningkong. Lada bangin perkat Kumno katakan himanong klaw
kawan ban urlong ngatrai kajinya lenti kalau kebae ado kata-kata di kanika jisum kli kajong kum paim ban pet ban kmi ban sensar yang kikun kejar jong kahima kajong kam dai ka kam kubasuk lakwa ban pensno lakwa ban penpau yang kikun kehajar jong kahima nong klau Bor ide benlong ide benton ha kajing trelang bat ide ben ha apo kajing pet jing kmi lingba kajing start ha kajing lam jeng paim kajuk ka pementa kade kajuk ka bae hadu kata-kata kamne ka basuk na ka benta kinong sinsar sinong kinong sinsar hima te don kam ye kajing trelang dan kami kecil trelang nado ki kun ki hajar rekat pagkima ki pat nong snong rekat bat ki nowilam snong ki don kami kecil trelang naga bertaban penbiang ba ka snong ka thau ki et ki hima ki long ki ba shong suk ki ba shong sai ki bayai nanti haboro ki benta ka jikublay ka pekerpang ya kahima nong klau nagbeta kajing tap kajong pi kajing rakhi kajong pi yau usnem ubasan spa kajing rakhi kajong pi usnem ubasan spa aban menta layo ikene ka office agaba nagalen junga ngasoman penso pi baro bangi hapan ay kajing kublay ka pagkarpang yu honorable chief minister namaring ba kajing spoon kajong honorable chief minister kapa mangi ngelayo ya kena ke office traikam kiti ki baspun kijong honorable chief minister Sir Conrad K. Sangma kanong kut tanghang ne gabu lupa ka assurance fi ajing kula rafi nakalian jongaru kung MLA kung MDC but nakalian jongang nganang yai kerpat ya ke sorkar kamtami honorable chief minister Bat na kalian kijing don kam man penbiang na kamta ka kijing don kam dengan ke office kay kam kajong pi kumba pila pensno ngin yai peteng ya kan kom tre kam jadi bat penbiang na kamta kijing kam la belum ke toilet la belum ke fencing la belum kilo ki jing don kam iba ma pi don kam dingin nangi tre nang ne sakmat na kamta kumno bat penbiang habi day bat ka jing don kam jog ke office kay kam kajong pi Dia nak kena jonga tan kijing bok kerwang, but kijing kerku kedok, ya kan hima kejumpi paro, ai bagai hima kejumpi, hima nong klau, kanang long, hima kebanang yai siuspa, panang kieu irat haboro kibeta, kejing iterelang, ringkat baru MLA, nak kebeta ke all round development, nak kebeta ke jingnon kam hamtam, nak kebeta ke konsensi ngadon kami pi paiem. Jong hima nong klau hima jirang ngadon kam yu yaki yau paim jong hima melim ngadon kam paim jong hima nong spung ngadon kam paim jong hima meriau sedership nong po nak beta kecing mentoy kaba mangi ngadon kam man kentiu ya kene katong kathan ke jungi ban kentiu ya ka konsensi ke jungi te kecing ket bok terwang ba kecing ke ku bau play nang yai ke ku nang ye tesai ye kecing ke ku nak beta kahima kejumpi PM to kipat kikun kajar kipat nong song ki baha papo jog dari kahima kinang ki wirat haboro ki bentah kejing kerku pi PM Islam PM jong kahima nong klau Islam PM jong hima jirang ibadan lang hakini kefor abi kihima ibakit iba baik bakmi dan ta kikun ki hajar abi kenang yo bor Kinang yo mensim, bagi yo ekamet pahat kebesar paklan, bagi nang la ban sinsar, kaya it kima, bat pen sinsar, ikikun kihajar.